Are you ready? Well, let me just tell you what to learn. Let's go. Look at it, just like Joko that. tingkir minum dawet, tong dipikir ngajieun rieut, nyendak jamur di sibah wage, ulah nyerah kudu tetep gawe. Kakuningan nyelita peketan, ieu carita budak rantauan, cabe rawit lada pisan, niang duit kangge masa depan. Daun kenikir daun blimbing, jangan berpikir aku kan berpaling. Makan jamur makan pepaya, aku jujur kamu gak percaya. Rokok lobot ningisor wit melinjo, paling apot ninggal anak bojo. Tuku donat ning Kalimantan, tetap semangat kanggo masa depan. Okay, are you ready? Well, let me just tell you what to learn. Let's go. Look at it, just like Joko that. tingkir minum dawet, tong dipikir ngajieun rieut, nyendak jamur di sibah wage, ulah nyerah kudu tetep gawe. Kakuningan nyelita peketan, ieu carita budak rantauan, cabe rawit lada pisan, niang duit kangge masa depan. Daun kenikir daun blimbing, jangan berpikir aku kan berpaling. Makan jamur makan pepaya, aku jujur kamu gak percaya. Rokok lobot ningisor wit melinjo, paling apot ninggal anak bojo. Tuku donat ning Kalimantan, tetap semangat kanggo masa depan. Jabar punya nih bos. Azmi Z, passwordnya apa? Gaskeun. Joko tingkir minum dawet, tong dipikir ngajieun rieut, nyendak jamur di sibah wage, ulah nyerah kudu tetep gawe. Kakuningan nyelita peketan, ieu carita budak rantauan, cabe rawit lada pisan, niang duit kangge masa depan. Daun kenikir daun blimbing, jangan berpikir aku kan berpaling. Makan jamur makan pepaya,
Asal
Bantu